Ko te uru pātau wā o Muruika I o Henemutu te wāhi I pōi atu ai te hunga ngākau whakapuke o Rotorua I te ata nei ki te whakamānawa I ngā toa o te arawa I hinga I te ngutungutu o te kanaku. I reira a Hinarangi Goodman. I roto o te mātotorutanga o ngā mahi a tāwhiri mātea, tūturu mo te tini me te maha, I tae a tinana a kanohi mai, ki tēnei whakamaumaharatanga ki e rā I hinga atu ki te mura o te ahi. He tohu aroha, he tohu whakanui. He mea tino nui tēnei mea, I tēnei ata he wā kia whakamaumahara I ngā tangata kua uhe atu, ngā tangata kua rai tonu, me o ngā whānau o era tangata I haere atu ki te whākanga. Ahako nā tamarangai nei e hiki nei te ua. Kua mau tonu hia I a mātou I ngā whakatupuranga I roto I te arawa whānui tonu. Mo te tama a hāne manahi I hinga atu ki ngā pakanga ki Takruna I Crete. Ahakoa ngā pōrarutanga I Pākitana matua, e rā tēnei me tōna tika kia whakahonoretia. Special time every year. Every Anzac Day, my wife and my family and I always make it down here on Anzac Day, specifically to remember not only Dad but also the other members of the 28th who gave their lives overseas. He laid the foundation for the policy that persists today. Ki ngā kauhau a Lieutenant Colonel Graham Vercoe, mō ngā taurua te kau, he hoia no te ope taua o Aotearoa. I ki te atua kiri te ingoa o Aotearoa e te ao, I te tau ko tahi mano, iwarau te kau maarima. It also forged a unique partnership with Australia, Anzac Cove. Ahakoa anō te karawhiu iho o te ua I tēnei ata, e haere tonu nei. Ka are tonu I aroa ke te hunga I tae mai, arā ki te whakahonore ki te maumahara hoki I a rātau. Koina te mea tika mō tātou, mō ngā rangatahi ko haramai I tēnei rangi, ki te tautoko warātau pāpā kraua ko wehe atu ki te pō. Ahakoa kua ngaro atu rātau, ka mau tonu ki te ngākau. Ko Hinarangi Goodman, mō te karere.